Enguteji eri kugambwaho ya district kandi ino buringwa bwa kilomita 28 negitemeruka 3 eri mu kijongobya Kishangazi hamwe na Katirwe kandi nitandikira Kabani eza kijongobya egumiza mu Kashangazi dere yongerayo ekwato gwa Katirwe. Nitwara abantu umwe batunga accident be kwasitwe mu tuvuga kubi kandi ntureba ngwe ngutu nzirya abembezi okuzirebera kubi nebirukanga byitugwireho kandi ntiziho muroni na roni yonka yatumazireho sekabuzoba bukuterote mukiyina egite gigara seti ya sekabuzoba zorigino mtwali 14 mwana government tuyambe aho twakatwaho abwemberana okurigera ahabarisa nabaferwa amatega bo bwira bwashesha kandi baba boda boda nabagira ngo ipiki zabo zuhwireho ahabwenguteji ko bo mu mberambi. Enjura ke kubegwira amateko no tubakwija kora cukugacira hata ngitwa bamwe abarisa twine shohoza yamani umwashanga wira bwakaka sento ko kurombaza takini moto ko kugitera ne kugambira ngo rugutorwanye nurubi kubasa kwijayo mchamati na hata narga kwitarta bibiri agwe mihanda umwana nateraho mukina etero mukina amatagata kandi wanusanga motoka inzura yabigwire motoka tize no kuraba kubasa gure bihingwa byitu twafata twakariyonga twafa. Chairman w'entebe ya katano nagira ngo Enguteji district Kabeje barire kugikoresa miliyoni 54 konka Uganda Road Fund yabaha miliyoni 5 zonka nuko kusharamo bakagikito mu kitongore cha Dr Deep echaziremo okubaha biliyoni 2 na miliyoni 800 okugikora umwaka gw'ibyesento gurukwija. So nyoki manyino orugudo nujya gukorwa finance yayo kutandike gisente nabazituha tujya gukora urugudo rungi kandi rurasemeza kandi ruraba rubuhangazi kumara emyaka nk'etano rutakasisikaye. Mu kwezi kwa kashatu 2018 Minister w'ibyanga Rafael Magezi akaba yaragira bebembezi ba district ya Chegegwa okukora Enguteji obutarenzya amezi 2 bwanyuma nawe okugira bamwe akashangiryo mu mberambi. Choka ntorora amezi hatu galino garumba amezi kana Amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Chegegwa.